Normal kan yam ka nas dialin content baru ani lingua sama kan nur online TV channel. Biya kamal bana raj kachin content lat karodin vimon. Bekoraj ka kor kon lat karodin vimon kan korin content talk rai wik ka South Sudan. Ka bana raj bo kachin content talk rai doran konwere. Chana reporten yam chan je konling bana kula we ka nying South Sudan. Chana mandan le rod wi mon chana jeling chikon dia tika ngajenu ka shanga jandang ro wi de badak te jojenu chi kume America me kana kume Israel chikan wuje chal kamo Iran chikana book ka ke reporten chanong te jojenu shikwar danan kap de kolarano kwar Iran ki kwar medid bo kwar mo kana ner kokien tin kon tikare kuma kakel ana chakanak kan ray kwada danan chaka bukten tega mila rode chinate konti la ji Iran chicken meti dit long chicken nyokom lu chicken ka kume Israel lobo kan ka meti dit tente ka ka korun tung wanan kwer mo mishana kone ka Iran jen chene de wan cheka chenga je ka long korun tung wan la kan kume Israel jogo no bine moyre yer ki bine nak korun dia la tone karoi dialte konte shirwich kama mechi Biden shirwich kashi Obama shirwich ana amani Bush tarame mamadong chi wuda me mishakula naka Trump ala kwar Amerikame mishi action chi kanantama kashi wuda mocha dana kana ne ka dialte ka kel taram chi malato ne diti shikantat kamechi dita long ti gorkano dakan winmon kaka man yam chikana tuko nakane ken point ne ken kon to kel kaka ko kan kana chaga jogo no mala diana mijak shengen ne kuna jak no shirmana lat ke kuma kirma yadit ka South Sudan kana chaga de jogo mala diana mo mijak so ka rundi altungwan weji Iran no nakane ya kwarko ka taram laka me chi kuma merka kana kuma Israel chicken with more chicken book so make it to again shinating one chicken celebrate can it continue year ko chicken ngajeno chitam chiben ko buga take a freedom railway dian ko kanare which man choose can God choose can nating one along to cha pregnant cha long ko queen chika choose along korun dialati en wije chalge Iran ko kana kan tekan ka power medit ke bum ka kan ka men bok dino kan la kene to ko ke la kan ka support it ke ene to kon chal Hezbollah wene kan it content chal ke jamas las kan ka support ka medit ko ba ku America ma ba je kulo bok tak kan de diala klien kan en nu lel ka kan ke bokan jis wal kaka kade de kam kaka kane to de chal ke ji Iran be la historical michoda lad ba ka jen kuma no mo men te tama kim nyen ka kuma Israel kana kuma America ma mi cha kweren cha kul na kon te mi goro bay nyoga ye kel mi kana lat ka konetin kontin la ji South Sudan ta je ga kan ka kon ka gwa Sudan kan ji Iran meji kan let ko kon gwade dana to kon pin Sudan ke pin jalabne meji kalan me dana me bejbech no gor jeno be lat store me tot ko biya kula ngaje no benane ki ngume to ki ngume kan let ko kon ka kor gwan bar kana mo ametedi amugwa wala mijek no bana jelin ka jan store no men man bu kon ngaje ne na ka gwaze dan mete kuma dan ki kuma South Sudan mete dor kuna struggle ka dobo dana dong de widara te kamal kaja
ke de ne tin kon tin la South Sudanese de ga barare kure di de dane chana la tin chankana la chol kon de changa kon la jang ke slave kene te kon te wan ka jelung no de kon cheng ka gwan mi choda lut ki ka chang mi choda lut kene di chal ka ji ran ne kene jalam te kon te ka Sudan run tu ngwana long no te kon reshushka ka kene di chal ke jalam no tene lokan kon ko ti char chol kon ko ti motela krishani ke chung kon kel ke durten kontin ku chung kel ke merkema ken Israel karun di ala to ci kon en mandana to ala Khartoum government ka gwase dan sengan kon je kallo ko en north ne de kon tin ke Arab ken Muslim chicken dier ka kon ka ngai kona ka West African country rudian di al ka Christian ke ka take a traditional belief no la lo ku den kon tekaten so mi chete no me ka gwaze dan ko changa kon je ga long ano chi Israel chi ga kon bak chi ga chonga kon kel ga gwad me bar akane te kon de chunga ku mi South Sudan me te dor gwaze dan e gor ke jano ba South Sudan ba jek akane te kon te kurabul ku kan ka fan redwar chi ke ne te kon te ku le struggle te ba South Sudan ku le jegan wala ana amenu bi pointen kan South Sudanese bi ka korkuter ka ku independent cha gule jega ano ne de konde ko fan Israel kan America ko en South Sudan cha ka marginalize ke changa ke jega lon ko wa kan tala ka luang tala ka power gwaze dan me lwa ka South Sudanese wa ka mu lwa ka kume ka tumbala kuma na Sudan ne kon loka ngane ke jiran la tup kan kwak tungwan ngana kam ne kon te ka Khartoum moy kan ka maiti dit ka kam kan ka tidial e retan la ka moy ka liet la petroleum dung South Sudanese da ne ku kan le cham ko kor gwade dan ana me chi kor me je to ka ron kit kel ku bangona jen bakal na mo jen the first civil war e to ano kana mo to ka kam ngane kam jalam ne kan de kontinent ni char la kon ka jan gwasa mo chu Israel chu gana to ka muko ka kon fan lokan southern rebel movement et do so na me kana la de joche ne dial ke kana ngaj but lokan ka kon ka lokan refugees ne de kontinent South Sudanese kwala chol Southern Sudan so Israel che contribution mi di kana lat ko bi kume ke bi South Sudan but take a long and wale no contribution dien en gwaze dan me changa kona jek ne te konte ku Khartoum ku kana fana lon ka jiran ko jiran lokan Israel ka long mudira long ajem ne ne tama en Israel dong cha ja gol wiri chop ku jandi ju dokki wiri chop jandi bakel wiri to cha won matot we Israel karwada matot cha ja gol pinya ken gol je pin ko ken nyir kana wen mu ton ko al gol pingate to ye la lat kana no bineye joini ye bineye mo ni yer bay kan kamun bay nang yer jen do badanen let kana je all the time ye ngajo no nena and Israel take Middle East ka jen wacce kel karwad mo nyaka mo awi dia la wi arab tongwan ka ji Iran jamishit kana mo ce jalare no be kume Israel be je yar anona duno ci Israel charen kabom cikane gujeno men bale longo ano binad buguren kap so mo right kon ko ci ka kon lokan Israel ci kon lokalong kana kuma America rundi alati te o ba South Sudan ba e cholo no jene independent country ke bala sovereign country e kuma Israel te tedon so mulat kono ne ka gwade dan me kuna vote me binate me bala no bi South Sudan be independent be jek independent dan e cha kula jek kuma South Sudan ga changa bangwan ka pay baro ron kin dangro welkel ne te nyam te kon vote ka ngane ka Israel ne te kon gorno bi South Sudan bi ka chon karodien bi ka rodia roi karo ka Israel ka jen chang bangon ka pay baro ron kin dangro welkel ron kin dangro welkel yes
2011 July 9 2011 ne te gorga jano be kon chong ala na ke ba kon gu yu mon no to kon kalwang ka ngani ke Israel ken ji America Israel they did a lot of good stuff ko South Sudan ba chong la wich gwal mi chaje gora Arab country no South Sudan ba la wich ajene South Sudan ba la jen the first world newest youngest nation ki ba cholo no jen wujen todon ku ni jen ki wujen jak and she independent jak so and we South Sudan bala independent kuma Israel tekatedon kenete nyam te ku South Sudan ku kan recognize no ba kon cholo de ba kon cholo South Sudan la independent je keje ka tet Israel bianga jeno nene kan kuma dan kuma South Sudan telemi chikana luang chet ka kor ebiga nyen ke jalab ebiga kor bikana luang ko te to ngwalung de chalat ka gwase dan me kan South Sudan me kan jek ami kono gwi kona South Sudan tika Red Sea right ka tika la Red Sea tika ke Sudan so we mean that tigne Sudan along Red Sea so minyo dode they South Sudan there take a relationship a very strong relationship with Israel they ka kon look along shirme dan chikana la lokan kon but Guatemala chi Israel kana hon long no bi kan mete kon te la be te la non ka ene de la Iran ko Iran kan mela kan ganang dor chal ka moy Gaza ba nang ka Gaza ba ko nang ka Sudan so la Israel kan ka ka pandar mo chikana gorno bi chup ko mi chup kan la ko ya na ka South Sudanese so mo jak ne de kontile ji Iran ko blodian be jat ko la mekin wa kap ko da dop te wa wad ne de char ko lokaka so na mo jene jak kuma South Sudan kan Israel ko be ka ta tie relationship ke be ka ta long ke be ta ka mat kam dien no so mi shit kana me amishor lat ka gwase dan mulat kono kuro tuogan tama anu ka ngande na chonkel ka kamon nete ngwar lat kan no ku kan chonkel ka ji Iran but that is wrong neten kon ande kon chonkel ka ji Israel kan America ma ko men ti kan lat ka kon mi jiram mo mi chu ka Arab country ni ngaji no chiang tede compared to chiang dan and jige ka Israel kan chiang jige ka America ma ke wi dial ko ken Europe country then chiang dan and lat kana je netin content ka Arab country and not to forget point ji Iran karodian let kan ka ta bej gwani mo la ne ken tele ka freedom point man pan ken cha chang ne ka teram dul gorka so mi chit kana me gu yene de la mi tele freedom kana tele freedom ga chek akan wune de teno kana ban ko baga ba ponya moy ka ma ji u bro do mer kana ken na mo de la mo gwa ne mo chiang mi chodo lut so dialti lat ka ke kume e mi chal ko mo kume yira so murai na ko de mal deraven kume mer kama tikan ka bomb tikan ka power mulena ne na la kana we bu ko kor chikano kor ko dong no kana long no de ka we ko tene wala de no dimer kamla kan we duna kana yar yes there's some interest there ten panyo te mugor kan but men dini jena long humanity eno na bu ke tege de shirka tairan shi care ke South Sudanese ke je ku ke care boka ne tin content ke Iran rondi alton wan te chaka loka ne te to so you mean that they can mo gwana yende kana de ladba so chung kon ka Israel achabla no ko na de Christian ne ke ka konji lo akot but jana chung ka humanity ramin mo mishang rana jek chere malat ke kirm yadi gwada na ka kontena kono chalen wore compared to men jeran let kan kwaran kon te Iran dere chung ku jedien ma bana chung ku je gwana jen men dier ketik the next move balat kume merka mekene Israel bala dung South Sudan mo manaka na ka wer kana chang kana kum Uganda manaka ne ken chang kana ken je karundial chwa go jono bachon ke Iran karwade ku en Donald Trump chelat very clearly eno gorka freedom kana ideal so mi chang ne ku je you are the next online ko ba ye liberate
ba jaka loro kuma America makana kuma Israel after Iran mu waje da ko Iran da ka jenta ma ko sai la da jojan kuma America mano bikan Iran bikan dil dak den kaja kan bi ko kwar mu jidid bikan la da gwada mo an kwar jidid mo jan ko da na buru ne ba mu da kan ke ba jogo no lan me getet yi jimar kama bu waye bu kan waju kan raj already takan ka kwarta bikan ka kwanyan gwada mo tibune di albukan mu ke freedom ne di ti dat kan me ci nakana na tun da den mulala den kan kwarta na ce kware akula na ka ontama ti diyare kan ka ting ne kan diyare kan ka mu we kaka la liun ne tan kontin tan mu ngai kaka ku kana da shan ajek ka rundial ne da to ni gwada na sha kwaram nekta na cikin lingono sha jana ga kuma America makana kuma Israel ci Claudian jate da long kana celebrate ko kan ngaje no ci freedom jate da chatwo ci kon medan ay shalat ka Gaza chana janen medan Gaza me shala da kanidi ti shalka ti Hamas ne me je ci kan lat ka kuma Israel me na kana lora ba ngwan mo take celebration tan ci kan na ci kan kana ne ga ji kan na ci konen ne ri tel mu na net kana ci kan na target ajena kule je ka lo je Israel o ne ri ti ci akuno ku yen ne ko yen kan ngweno bne we dun bne kafane ci kon ma da le ro da chana janen ngu chala da kuma merkama kana kuma Israel ci kan Israel jago let kuma da let kana ko changa jeno na let kana mi ja e me let kana ku kan lebre ni Israel le ku kan lebre ni Gaza ci kon ne no cha Gaza cha jadak ci la nen kon video don shu nathan but the reality is this kuma Israel chicken humanitarian aid chicken jak kwandi al chaga jak ka dor shal ko Gaza ballo ke je Hamas no bi kon be shup ka garen content rewich kon ke le terar kon mi dita long help me cha support tandana ya to be kuma Israel I supported it but still chika stuck at the border tel gwawe keten ko lugri jima mo regime Hamas lo ken no be kon be shup koneten kon shuch la vulnerable people the same thing a lot ke kum kirmi yadi logo jeno bi kon be shup koneten kon shuch who can use a weapon how so quantitatin quantitaja but mishu you can social media tilat kan o kan chu kan talaka kon wallo ko pen nga kon wo beka ki journalist man ci ga shu no be kana wo confirm la to mutal kon ci nawe cha ga nyot te kon dial te katen telekon metal biskone det kwana chala dore ti chamune ka a chang te ka pinka gwan bar ci kan jak kan kon dial to ko ti chare la ka kan kuma Israel bakan ji Gaza but pin ga ka anetin konti la Hamas kan Hamas kan ite kone kwa support da Iran kwa ga support da Hezbollah ba mu kamar din bakan ji Israel bakan ka bak buka mai so na mo kale mu ci to iritin wan ce ka course ana ko ne da ti cha goro te ne da detek kika na gorgor kan nan na tan den lala den amma mu ci ko nen cha wi den cha da ka balatu kace jimer kan bo ci kala no bi kan lat kel ka Israel lo bikan nyom let kana ko kan ngaje no chanetin kontin je ka longtin gore je china de tik cha kriudian cha kana naka ko kan lokan madan le road the same thing mugi kona wala ke Iran gui kona ba no to korma to ko ngaje no jen the same process ne ti logo je no de ne kan de freedom na kana na jen ta dana chanen so chi Trump chala do George ano Iran ba la take freedom ba ka liberate buka shonga lor ba kwara to na ka na yone ka cha go de na de kan tik ba ka dil wuj ajen mu to ko tama eno ke report mi je gwasme kuma merkama wajen be action be kan ka kuji Uganda action be kan ka kuji South Sudan ka kan kwara ti na ka na ti ka wer kan chang sha go no de mal de te kan itin ko right kan ka kuka na la jaka shuch that kind of corruption right which so South Sudan is next online Uganda is next online so ne me chwa go no very small is something bigger and over now take freedom is rotated America tated lara yakel united konen chunkel ka Iran baden woti ka ka Arab country ku chong ka kel jaje debel ban ni yen madanen chuyen ka ja gwan mi changa yeten chet ka jang changa ye jekten ne de tele freedom kam kan ye so mi chen tong mi dere nan gwada mu ku care na ka humanity we support those who care for humanity chine de kon goro jeno ba na ba ka bat kwana ben ka kuma
ko korme to ka Iran ken Israel ngode is ongoing war bana witness bolon ka korwe mon ko te ne ti jegalong to go yende na de ka shoot ka they are supporting that but ka shi cha gwa ko na ker ka ne de kon in ker ka humanity jana ben ka kuma South Sudan ti kon di alte ka ngaje no shane tin kon tin je corrupt ko South Sudan ti kim ya di je ka to ko me ka baka charo itin ne melo kira mu me ka baka kir ka baka ko che ngaje gwa no tela another option kaje ko shurgul ka tire wit ajen munen yan mu windi ala ko ken la chur mi chanen changa jeno dago jemo ajen ba kam ni jemo ka kab je ke evident en joj so cha chur content yar ke kum South Sudan ti kim yadi chega nyoko me kebeka ko kir che goro no be take the beto online ko run ba je kep ke ba je mu kerek so na mo chi kir che goro ajen nen konan tama ano chi kir jele gujeno okay mi cha la jen no na en bako focus ko wo ba chur ba ko wuch and then the next move be dakran mu char ba jelu yare tijen that is telm radian ba kerla ko cha ngaje jojo no kiran tamen go tekal online ko cha ngaju mo no kier cha la ram jeng jen kane dial jaram dana chi goro te mal mu deben jaram dana dongu ken wo dong de ma de jen bar right now cha mal che goro be no so the next thing dana che gujen wo de ne de konde yar kamal ko la jam mo ja ka sanyamen tam jil long ba mo ka power ba kam be jugono lenija the next move guni janu shaji jako jiram nan det kwak dial de kakan so bi kwa to bi kenan hidier ka Ramadan en kami power so la kim yar la ya gujan janu okay Ramadan mo ka power don bari ala ka gwa be utilize bane ka tin counter waja be kare ala ka but kir la ja blindfold jamnen yeno to crack down te ten tamare ke juba chalis medine te wanong cha ka yan ne de cha yan ton kanetin kon tin yekir gujano shi corrupt te kane te chi corrupt te cha yu cha ka cham yu de ton kan yu ten kon tin de kulu lagne te kon la South Sudanese so chodi chui ko kone ami chari ale kakan okay ami chari ale kakan real je ka kwimuka real kane ka ko kan kane te mo chidier chicken deer ketik andan and take an ale koken they don't care chicken deer ketin diala kon te latke diere kan ka kona dan en cham kana chicken diere kan ideal koken so jen mnen yan tama ya gu jenodi ba na me ba jeri aleka ka duom gwa mi bene ideal bu ka understanding ga je ki ba gu jenu de na de ko ni amade kon wich mi che je ga la tok la na na ka duob danan bayre aleka je ko mi ci kire ku gu jenu ne ti kan ren konte yar ka wede ke kanere kon la corruption what is the next move ka kia next move no baka which already baka kamrar baka which ray kwarga manan teketen jen men yana tama ano shikir yadi che move che jamek che goro benedi tinne ana baka which ka baka kamrar listen na ban link kan queen and to ko gane da ton kan ne sha atiji jojo gwao kan chika corrupt cha chiang cha ja bai ta dupin kon de na jal ka cha bai kan so for that reason chikem yadi che list ja kamra lisa money mabenyo ga yakele ko biya kula taka ngacheno angum le road exactly gwada danen chikir che netin content yarke kumde sheka jagari alaka no bekake neden content cha realika ka cha kwen gwasame ko bi kon kula tengetin kene de kona cha di 10 re which ka juba ka cha ngaje no ken tiken ke lwang ke tiken ka ngaj ka tin jagdi al kon lat korodian ne di ti cha ka list ka shot ken
ka ta da na cha ka ja ko bana buga tika ngech ko what exactly mila roda more kuma ka kirmi yadit goro jano jin brodu bi lisa me bi jagwe jano kan kan ite to ta cha kap tone ke di kuma kirmi yadit ka jako baka yen ke baka bich ka duob dan dere gwike ko gor kono bana tadien bana jangat ano kan ngane exactly kuma kirmi yadi nika gwaze dana chori ale kaja ya chiwo nat tir nen konga ti chakari ale kan wo be benede ti baka la dol yena ke lo yena ko kan ede chakap raman yam Dr. Benjamin Bolmel Dr. Benjamin Bolmel jaram dana ngai kondi ala no jan kweren yam Dr. Benjamin Bolmel former vice president chairman dana ngai kona jaram danen men cha yen ke ne ngai kon diale ikem ya di de yen ramu de dien gwaseme general akol korkuch former ISB boss jare ti jen ramu dio dien general Manasa Macharbol former director general ka security in the Ministry of Petroleum chaje yen General Dominic Dukshum, former executive director in the office of the President Chajayen. The Honorable Ajing Deng Ajing, former executive director in the office of the President Chajayen. Ramabakali and Honorable Simon Akwe Deng, former Commissioner General of National Revenue Authority Chajayen, Yaretijen. Rambaro and Honorable Bagbana Bachul, former Minister of Finance, Machakepka border, Uganda, and South Sudan, Jakab Yurishop $30,000. Rambaro dinamo yaram wa kap ko border ka cha kap yo to 30,000 ke 27 million South Sudanese pound ramba dag dina Honorable Deng Lual Wolf Honorable Deng Lual Wolf former under secretary for the Ministry of Petroleum chaje yen jaramba dag den jare ti jen tame an Honorable Deng Lual Wolf ramba ngondien Honorable Garang Majagbul former first under secretary for the Ministry of Finance and Planning jare ti jen bo cha yen ka corruption Ramaweli and Honorable Moses Makurdeng, former Central Bank Governor. With a general former Central Bank Governor K. Kwar Banker, Dung South Sudan Bank, Chale Honorable Moses Makurdeng, Ajaraman Welian, Yareti Jenbo. Ramawel Kenlin, Honorable Dr. Marial Dongrin, Anter, former Minister of Finance Planning. Honorable Dr. Marial Dongrin, Anter, Chaja detained Bore Wikijuba K. Chajayan. Nerichuko Welti, and more than this, Canada Chayan, Rewit Kajuba. Jekamana ngai kono yan ka corruption ka chaka yen lorabang mugi jan oken kanedi yan ka lorabang no nyogro ka guch nereti yan ka corruption ka ko corruption ke dit rai wika South Sudan chagu jan kirm yadi no bega del yan bega wore ti jan so mugi kono tim choda lat ne reality wa ka part of for being economic budget rai wika South Sudan ko chi chang che bugwa ke no binabu ki chuch ko na chu na la tok dob chu na ke je wo mi cha klen chin nei to tot ten wana mo chicken der ke ting ne ko ken yal dob na chu ke je ban mi na chara gwa cha ne tin kontin yar ka wi cha ka nga chen o ka nga ko ne ti ke ni kontin te den te kan ke yo ko kan ka kwa cha yen loro ba yan ka ko kan ka part of the system to cha trusted ka public money tikir kan ngati ya kamlo de kelo dara na kwanya bejo wuch barade nyoko no rumbe nyoko luni jok gure je be confirm gwano jin chir korabla toktel gwade reweten ngode kan na tok na dan wal kele kon shashi kin ngode wona ka wonya report chalat gwas me chalat do mena tan war dio je ba ka yen ka kor gwaten be sika jankaro dien ten chakap wati ka tena menen ware menen ite mutla kwardi tetere kum ga kirmi yadi wa crackdown ba continue ban ngode wate ka planning ko gor ka no shika burwal ke chi wicha burwal re wichin gunmi kep kana amata mat naji ko na le ko no mi chaji yorar chaji wujenden ba ji kula we kep jenta dan le ror ko ne de cha wutene ke cha kep te kem yadi den tam kane tin kon tin cha mu ka power won ke cha mu ka long ka cha kula wuje kira kane de cha wuch
working ka kwerka. Then after that, you came here the job plan and okay, need to take any content kwa economy kwa collapse, rewika South Sudan kan kon yarga South Sudan. So the only option bangulel by investigation by jalat by yudi ale kon yikana kwalbaga nyok me kwa ka gor kan dial. Imagine. Maderan, there are $30,000. There are jalka ka border. $30,000. Tana chang na kon charge longa cook. Ka individual pocket tarana ke 30,000 take jakel ke 27 million South Sudanese pound. Imagine that. A corruption mission kana mo diri la radin tama. La radin wo which take a gwaye which take a malay kon take juba. But which are rotten to the core, which a jack, which are not kotel mugam lerotin. When I come to now taking it when I can come Mariankan. Kakan yuran content de kula jek an 18 kontila South Sudanese akan kwale cham a jekno an 18 kon la minister. The minister tin kon kenet kon la quarter dit. Tin kunala represent akan kon kwa yule cham tin de we kanetan kontila vulnerable people. Talarga jena wuje tele kwak. Wite ka kwak bat cham ka siang mi chodo lut ka siang mi jek. Very soon, and kum right con a quid mela kum kirma yadit, but collapse, but fail, by the take over somebody. Demand and condition tamashit kate chalate con I quote Trump, Donald Trump, queer America, ka cornin dangro ke doctor chewe a can corcana to a cam in K Iranamo, Chewarga Chejago, Chewe South Sudan Gurjan by a nyok Kamiral Kajaka. Banetin contin Yarka Martin Lugujan will be malbikaben, Bakadil cap. But we badil not go down there with him. Mulukiru be mal bejenung Donald Trump be mendan action there kan ka quidian and a budget talk. A jeno calling a gen action and yambakan, but all the funding baka cut. Tell you to buere week South Sudan. It doesn't matter a change in powerful metedi. Bejidil kamra go down titin. Kira wati jala chika chuchu bore de ka ponya jok. Ko the only thing that remain right now o kirba ben pintal radian. Bakumba kamra radian. Ko cha jo jojan o kira lunnetin content cha yen tin ti yen siga ne do ti to pai yen tin ti corrupt no jo ko jan lun da kam char ko jara me dan tan ma 2018 anga tanya mo man kwala chole peace agreement ajara mo dan en ku jela tan kan ja ka jano che lam jere ti yen right now leng ma dan bo lat ko gwasen be mireng ma char mo waje yen mena kira ba je yen ko kir je kula rante mo kwana pelli rik te konde jalat ke 2013 rik ti ke rik 2028 2026 te kontena 2026 te kontena rik ti chab commit ne kan condition nanak ke jongle ke unity state mena penal ka tin gwara ka pin ko jen che crime che jalada kim yadit against humanity ne ka kema garti ne ti dit man terampale so te mebe kanga ka kuma kirmi yadit ana me ajari podana gode nyo konkel ka kuma dan le rode ka kuma America me kana kuma Israel ka dob dan nyinken ga ke Iran ko bika Iran bika na mo ka freedom mineken buga jala lor ana bok cha kweren already che tung nakane ko ken cha na already and then man chi dot dong be action be kan ko South Sudan ki be action be kan ko Uganda rawda ti ka de tin tam roina ko South Sudan cha kan tele maladin beben bala kor ba ci kuma America me che goro bu wich ba nyogol ko civil war again kuma Uganda Museven charge no jaraman jeng na jalung cherwe kuruni chop ka 30 years ka charge wuch kan naga netin content tay wuch ci wuro chala bubu wanya cha pat ka cha resole da ne cha kan charge kam Museven so right now our action ba del kan wa china chu ke ne dit ti cha ma charge gor diene to gon jeno na ta kliu gor ko freedom no na bi ka tek ka ting molor ba ndi ala konde na nyam go jaba dilat cha bi mi na ramkel karwade ko ken ko na mietke kugala mien the family ne ken so na me dala je report ana gorde nyo kon kel en ban nyo je report adien full detail ke full analysis bana ka jekaten ko ken ko nen bana gor ko watan be me jira mi dit gwasme nyo information take ne ko ken ku subscribe mi jira mi dit ko notification bell ko je twain ko mi tem che be shamala chu ko je han be ta kama bye bye